Inzoka yarumye igitsina cy'umugabo yanga kukirekura. Polisi yasobanuye iby'impanuka zikomeje guhitana abagenzi. Ni mu gihe wayoboye komisiyo ya European Union EU yemeza ko kwinjiza Ukraine muri NATO byaba ari ikosa rikomeye. Ikaze mu makuru, Engineer Bill Kajibwami. Umugabo muri Brazil yahuye n'akaga gakomeye ubwo inzoka yamurumaga ku gitsina ikanga kumurekura. Nkuko bigaragara ku mashusho twakuye kuri murandasi, akomeje gucicikana no gutangaza abantu benshi batandukanye. Uyu mugabo waruryamye hasi abara cyane yagaragaye mu mashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga mu gihe mugenzi we mufataga amashusho ari kure. Undi witanze yagerageje gukiza uyu mugabo akoresheje inkoni yinjiza mu kanwa k'inzoka kugira ngo akunde arebe ko yayihambira ubundi kamurekura. Cyakora inzoka yangaga kurekura, bakomeje kugerageza kuyimukuraho bakanayisukaho amazi, ariko byose biranga. Aya mashusho yafatiwe mu gace ka Pantano muri Brazil, yakwirakwiye cyane kuri Instagram, benshi bakayatangarira bikanabatera ubwoba. Umunyamakuru w'inyamaswa uzwi nka Crocodile Cam kuri X tangaje ko inzoka ya King Cobra, imwe mu nzoka zifite ubumara bukaze ushobora no kwica umuntu mu gihe gito. Izi nzoka zigira ubumara bwibasira imyakura, bigatera umuntu kugira paralize, uburwayi butuma umubiri udakora. Ikindi kandi ubumara bwazo bushobora kwica abantu 20 bakuru cyangwa inzovu nkuru imwe. Buriya ubumara bushobora no kwica umuntu mu minota 15 gusa. Nyuma y'igihe kinini cyane inzoka yaje kurekura uyu mugabo, ahita ajyanwa kwa muganga igitaraganya kugira ngo avurwe. Kugeza ubu nta makuru aratangazwa ku buzima bw'uyu mugabo nyuma y'iki kibazo. Naho polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yasabye abashoferi kutirara no kuba maso mu gihe cyose batwaye, inagaruka kandi ku mpanuka zimaze iminsi ziba. Ibi polisi bitangaje nyuma y'uko mu gitondo cyo kwa gatandatu Werurwe 2025 imodoka y'ikamyo yari itwaye ibyuma bizwi nka ferabeto ivuye mu karere ka Musanze yerekeza i Kigali, yaje kugera mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga aheruka kubera impanuka ya bisi itwaye abagenzi ikaburiramwe abantu benshi ubuzima. Kontineri yari ivuye kuri iyo kamyo maze imanuka muri metero 100 iza gutangirirwa n'ibiti. Cyekwa ko umushoferi yatinze gufata feri akayifata bitunguranye bigateza impanuka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda CP Emmanuel Kayigi yabwiye Umuseke ko muri iyi mpanuka nta muntu n'umwe waburiyemo ubuzima. Yongeyeho ko kandi abashoferi bakwiye kwitwararika no kuba amazi igihe icyo ari cyo cyose batwaye. Nta kibazo kiri tekinike gihari nuko ahantu hariho hose impanuka ishobora kuhabera, ahubwo uburyo abakoresha umuhanda bitwara batwara ibinyabiziga ko imodoka ishobora gufata feri ipakiye tandukanye nuko yafata feri idapakiye. Iyo ushatse gufata feri mu buryo butunguranye, byanze bikunze ushobora gutera impanuka cyangwa ugateza ikibazo. CP Emmanuel Kayigi yakomeje agira ati, igihe icyo ari cyo cyose umuntu atwaye imodoka iyo ashaka guhindura feri ategura ibyo byose imbere y'igihe. Ntabwo igikorwa gikorwa ari uko umaze kugera hantu nyirizina ushaka gufatira feri. CP Emmanuel Kayigi yasabye abashoferi kwitwararika. Icyo abantu basabwa no kwitwararika igihe icyo ari cyo cyose batwaye imodoka, bakamenya yuko imodoka yakora impanuka isaha iyo ari yo yose n'ahantu hariho hose, si muri kaburimbo gusa no mu muhanda w'ibiti. Polisi yasoje ivuga ko abatwara imodoka bakwiye kutadohoka ku ngamba zashyizweho zigamije gukumira impanuka, bakagira uruhare mu kwirinda gukorera ku jisho. Kuri yacu wayoboye komisiyo ya European Union EU aremeza ko kwinjiza Ukraine muri NATO yaba ari ikosa rikomeye. Jean-Claude Juncker wahoze ari perezida wa komisiyo y'Uburayi yaburiye Ukraine ko idakwiye kwinjira muri NATO kuri mu rwego rw'umutekano kuko ishobora guteza intambara yeruye hagati yabo n'Uburusiya. Wanabaye minisitiri w'intebe wa Luxembourg yatangaje ko kwinjira mu muryango wa NATO kwa Ukraine ishobora gukura ingingo 5. Ingingo ya NATO ivuga ko gutabarana mu gihe umunyamuryango ibyo bikaba byavamo guhangana mu buryo butaziguye hagati y'uwo muryango n'Uburusiya. Yashimangiye ko igice cyose Ukraine izaba iri mu ntambara kandi ikagabwaho ibitero idashobora kuba umunyamuryango wa NATO. Jaka avugana na The European Conversation yagize ati, igihe cyose Ukraine ikigabwaho ibitero kandi iri mu ntambara ntishobora kuba umunyamuryango wa NATO. Yabaye perezida wa komisiyo ya EU European Union kuva muri 2014 kugeza muri 2019. Yanakomeje avuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yishimira kuva kera Uburusiya na perezida wabwo Vladimir Putin. Ngo ntabwo yatunguwe n'imyifatire ya Amerika isa ntayihuza cyane na Kremlin kurusha ibindi bihugu byo mu Burayi. Ni inshuti gakondo. Kora subscribe kugira ngo tuzabane n'ubutaha. Muri aya makuru yari Bill Kajibwami.